Lateeffamaadha hamma bara baraatti mootii daate hamma bara baraatti mootii daate hundi darbees ni jiraata yoo waaqa koo siif galata ililli faangoonke gooftaan ni jiraata bara baraan. Hai ashama akkam jirtu naguma keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota bashashaa YouTube jechuudha jirtu jara anis galata waaqayyoo haa ta'u sinillee akka jirtan abdiin qaba viidiyoo koo laayik gochuudhaanii sheer gochuudhaanii na jajjabeessaa isiniin jedha ixaasii baga ayyaana waggaa masqala kan waggaa ji'aan guyyaa lakkoofnee itti geenye jechuudha. Baga keessanii ayyaanni kun ayyaana gammachuu ayyaana badhaadhinaa kan ayyaanni keessan hundumtuu itti guutu isiniif haa ta'u. Masmuuriillee gidduudhaaniin seenaan gaabbasa jechuudha. Hirafti illee hin qabdanii. Warri maatiin haa ta'aa turtan guddaa galatooma. Warri maatiin haa hin taane immoo koottaa maatiin haa ta'aadha. Natti makamaayin isiniin jedha. Baga bara haaraa keessanii bara haaratti ixaase immoo Oromoon keessaa uummattoonni Itoophiyaa akan kabajanii ayyaana keessaa inni tokko masqalaa. Masqalli immoo akka aadaa Oromootitti masqalli hangafa dhiiraati jedhama. Dhiiraaf hangafa jedhama jechuudha. Maaliif akkas jedhame seetanii dhiiraaf hangafa kan ta'ee fi dhiironni walitti dhufanii sirboota garaagaraa Amaaraadhaanis afaan Oromootiinis በተለያየ ቋንቋ የሚጫወቱበት ቀን ነው ብሎ ይታሰባል ማለት ነው። በአማርኛም በኦሮምኛም አወራለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ያለው ብዙ ቋንቋና ብዙ ህብረተሰብ አለ። ከነሱ አንዱ መስቀል የወንዶች ነው ይባላል። በገጠር በኩል ወይም በኦሮሞ ካልቸር ወይም ኦሮሞቹ ይማከብሩት ውስጥ ማለት ነው። እንደዛ ስለተማርኩት ቤተሰቦቼ እንደዛ ሲያወሩና የአካባቢ ሰዎች ሲያወሩ እሰማለሁ። ለምንድን ነው የወንድ የተባለ የሴትስ ሲላችሁ የሴት ማንቆጣጠር ነው ሴቶቹ ማንቆጣጠር ይጫወታሉ ይሉኛል። እንግዲህ አሁን ያ ነገር ውስጤ ነው ያለው የወንዶች ነው ይላሉ። ግን የወንዶች ብቻ ከመስሙር ቀጥሎ ነው ይሄ ደግሞ እንግዲህ ሲያወራ ነው ሳይጨርስ ነው እንትን አለኝ የቆረጥኩት ማለት ነው። ለምንድን ነው የወንዶች የተባለ ብሎ ሲናይ ወንዶቹ ስለሚጫወቱ ሆያ ሆያ አለ መስቀል ላይ ነው ብር የሚወስዱት ማለት ነው። የመስቀል ቀን ይጫወቱበት ብራቸውን ይለቅማሉ ማለት ነው። አንድ ላይ መጥቶ
ይበላሉ ወይን ይጠጣሉ አላደል ይሆየ ሆይ ይወክንሞ በኦሮምኛ ደግሞ ጎቤ ጀኔ ዋምነቹዳ አካን ገጠሪ ገኘት የቹዳ እና መስቀል አንገፈ ኢረቲ ወይም ደግሞ በኦሮምኛ መስቀል ለወንዶች የመጀመሪያ አንገፈ ጀቹን የመጀመሪያ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ብሎ ነው የሚያወሩት ማለት ነው። እንግዲህ መስቀል እንኳን አደረሳችሁ የፍቅር የአንድነት የጠላቻ ጠፍቶ ኢትዮጵያ ከኛ አገር በልጣ ከሌሎቹ አገር የምትሆን አገር ናት። ስለ ኢትዮጵያ አውርተን መጨረስ አንችልም። እንግዲህ ምን ብዬ ነገራችሁ? ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ በጣም ክፍት ይለኛል። አገሬ እንድትነካ አልፈልግም። እስኪ ይሄ 2015 ደግሞ የፍቅር የአንድነት የእኩልነት የአስተሳሰብ አንድ አስተሳሰብ ስላችሁ ጊዜ አስተሳሰባችን አንድ ሆኖ ይማወሩበት ሹብክ የሆነች ልጅቷ አዜናት ያለችው እና ይማ ሀሳብ ወሰደችብኝ። ይቅርታ መልሳለሁ። አውርቼ ሳይጨርስ ልጅቷ ሀሳብን ወሰደችብኝ። ስለዛ ነው በመሃል ያቆምኩት ማለት ነው። መስቀል አንገፈ ኢረቲ ከንጀደሜፊ ኢሮኒ bakka tokkotti walitti dhufanii kan taphatanii fi kasara kan ፈረዱ በተለይ የመስቀል ቀን ኦሮሞዎቹ ማለት ነው ምን ይባላል? ፈረስ ይገልባል ወይስ ምንድነው የሚባለው? ማንኛውም በኮመንት ስር ጻፉልኝ። የፈረስ ውድድር አለ ሩጫው ማለት ነው። የመስቀል ቀን ያሸነፈው ሽልማት አለ። እንደዛ ነው የሚጫወተው ማለት ነው። ስለ መስቀል ስናነሳ እንግዲህ ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን። መስቀል እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ዘመን ነው። በተለይ ይሄ ዘመን ላይ ደስ ይላል። መስቀል ዋባ ኤዳን ኢብሱስ ደንዴኛ ጀቹዳ መስቀል ከራ ሄዱ ደኔኒ ከነብሰሙ akka aadaa biyya tokkootti garaagarummaa qaba. Taphni isaa ta'uu kabajni ayyaanaas isaa ta'uu bara kana keessa viidiyoowwan tiktookii, instaagiraamii, teelegiraamii, yuutuubii hundumtuu bala yuutuubii ta'ee jira. Amma innaa poosti godhani bakka ijoolleen nuti biyya arabaa jiru kuni በጣም ቀናና አካቲ ደስ ነመጀዳ ከንጀኑ ተወክቹ ገሩዩ አማ በበለቴ በላይ ሶሻል ሚዲያን ኡፈናሞን ሄዱን ይፈየደም አማ ኢትዮጵያ keessatti jaarsa jettamu hundumtu akkanumatti qoccee taa'ina balaalaa ira jechuudha. Inna baay'ee namatti tola. Baga geessanii ayyaana gammachuu kan badhaadhinaa kan yaanni asaamni keessatti isinii guutuu siniif haa ta'u kan jalalaa kan yaaddan kan itti argattan siniif haa ta'u nullee guyyaa tokko maatii keenya biratti gallee kan kabajannu nu haa godhu rabbiin jechuudha. Ibtaas masmurii tokkoon isinii masmarame masmurichis galateeffamaadha amma bara baraatti galateeffamaadha amma bara baraatti amma bara baraatti mootii baraatti amma bara baraatti mootii daati hundi darbees ni jiraata bakka gosi galata ililli bahuun gooftaan ni jiraataati bara baraan galateeffamaadha hanga bara baraatti hanga bara baraatti mootii daati
እንግዲህ በኦሮምኛም በአማርኛም መናገር እወዳለሁ። እህቶቼ ኦሮሞ የማያውቁት አማርኛ ብቻ የማያውቁት አሉ። አማርኛ ኦሮሞ የማያውቁ አሉ። ሁላችንም ይሁን ሰው ብቻ ይሁን ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። ሲነንጃለዳ ሲነንከበጃ